Antoniju. Rvanje i grepling baš strana stvar. Naravno. Ali kreće i Jakim pred njim. Direktom Urh. Odličan low kick. Široko drži ruke. To je taj neki njegov stil. Ali je dosta pokretljiv. Lak je na nogama. Pogađa low kickove. Odlično. Ali nije... propao je Urh. To je odmah znak publici da počne sa navijanjem za domaćeg borca. I evo, i sada takav high kick promašaj. Ali je to Crvenković sjajno iskoristio. Ali ponovo s nazad na nogama. Sad odličan low kick Urha. Vraća to. Odlično u tijelo. Sjajne razmjene. I evo ga, prvi pokušaj rvanja. Pokušava Kranjčan uz žicu da pritisne Crvenkovića i da pokuša tu borbu odvesti u partir. Odlično brani. Vjerujem da se Crvenković pripremao za ovo. To svakako. Odličan opet, ali nedovoljno rotacije da ga svede napad. Mislim da je sastavio ruke. Sada Urh uspijeva. Mislim da mu pokušava izolovati tu gornju nogu. Jako nezgodna pozicija. Daje leđa Crvenković. Ali uspijeva ustati. Ostalo još nešto manje od 40 sekundi do kraja ove prve runde. Pokušat će Urh i dalje. Odlično rade jedan i drugi tu žicu. Dora Crvenković sad. Još 20 sekundi. Mislim da se ovih posljednjih 10 sekundi neće ništa ozbiljnije promijeniti. Crvenković sjajno drži u poziciju, ne dozvoljava Kranjčanu da ga ozbiljnije ugrozi i kraj prve runde. Odlično, prva runda, iza jednog, iza drugog. Nešto se desilo. Minus bod čini mi se da je za Crvenkovića. Mislim za hvatanje žice prilikom rušenja jer je zadržao svoju poziciju. Sad ćemo možda da vidimo. Ne, ovo je još uvijek. Ovo su još razmjene. Dobro, s obzirom da je sada Crvenković dobio taj minus bod, mislim da će morati nešto agresivnije krenuti u ovoj drugoj rundi. I da je blizu je bila runda iz jednog i za drugog i da je Crvenković dobio, minus bod je samo vratio na X. Tako da svakako mora drugu rundu ući dosta agresivnije. Suzio je ruke. Kreće sada Crvenković nešto agresivnije. Blizu promašaja. Sjajna serija sada Crvenkovića, ali Kranjčan se uspio izvući iz ove neugodne situacije. Čujemo sad i publiku. Sigurno da i to Crvenkoviću daje dodatnu motivaciju. To svakako. Sjajan high. Ali ponovo Urh dovodi do žice.
Da li odlično brani. Prošla je prva minuta ove druge runde. Kranjčan pokušava da ga obori na pod, ali I sastavio ruke dole. Glava gor, glava gor, u tri noge, glava gor. Koliko je zapravo opasna ova pozicija? Glava. Pa ova sa sredine i nije, samo zavisi gdje krene, sad evo krenuo je na leđa, na primjer, ali drži vizar Crvenković, tako da neće tako lako moći da ode. Ovo isto je nezgodna pozicija jer su Urfu konstantno pluća slomljena dok drži ovo, tako da se umara više nego Crvenković. I okreće ga. Ali odlična odbrana Crvenkovića. Da li je neka anakonda u pokušaju? Nema čvrst hvat. Još je minuta ostala do kraja. Udarci Crvenkovića u tijelo Kranjčana. Ali Kranjčan odustaje od svog plana. Ovo dosta troši. Na to svega Crvenković još baca ove udarce u tijelo. 18 sekundi. Mislim da je ovo uzelo dosta snage, da je crpilo jednog i drugog borca. I jednog i drugog, to svakako. Vidjet ćemo kako će ući u treću rundu, jer mislim da nema tu neće se dosta toga promijeniti. Tako je, kraj druge runde. Dosta je snage istrošio Urh. Ali Crvenković će svakako sad mora da krene iz sve snage ova zadnja 3 minuta. Vidimo sada sjajan taj high kick i zatim seriju udarac. Bio i uzdrman Urh u ovom trenutku. Pogotka. Vidjet ćemo sada sigurno da nas očekuje sjajna posljednja runda večeri. Vjerujemo da ćemo vidjeti jedan nokaut. Bilo bi lijepo, zaslužili smo. Toliko smo zaradili. Morat će Crvenković krenuti oštro da nadoknadi onaj bod iz prve runde. Posljednje 3 minute. Evo ga, nabija polako pritisak. I evo sjajna serija. Odličan sprov. Tako je. Sad, da li duboko protiv u desnu ruku nije. Uzima mu leđa i pokušava sada Crvenković da to završi. Kranjčan se brani. Pokušava Crvenković. Nastavlja raditi. I publika je skočila. Jeste, svi su na nogama ovdje oko nas, zaista pružaju podršku domaćem takmičaru. Mislim da opet pokušava neku anakondu. Odličan opet sprov, leđa. Čini mi se da je Crvenković preuzeo inicijativu u ovoj trećoj rundi. Previše se istrošio Urh na rvanje. Da li može da pređe na arm triangle ovdje dok je ruka visoko. Daje mu leđa i iskočio je iz ovog hvata. Sjajno je to uradio. Pola runde i napetosti. Posljednjih minut i po.
Zaključio je single, da li će ga svući, već je umoran. Umoran je Previše dosta. se istrošio. Mislim da sada fizička priprema dolazi do izražaja. Oje, odličan kick. Pokušava Crvenković završiti ovu borbu. Ali evo, Jurka. Posljednji minut. Tu je i publika. Sad već samo stoje. Jedan i drugi daju posljednji atom snage, iskreno. Ne, pada. Pada Urh. Koristi to Crvenković, traži razmjenu, traži borbu. Ipak, opet Urh pokušava da ga sruši. Da li će pokušati neku završnicu u zadnjim sekundama meča? Posljednjih 20 sekundi. I dalje vrši pritisak Urh. Ali mislim da ova posljednja runda pripala Crvenkoviću. To svakako, bit će nezgodna za odluku. I evo ga, nije. Još Pokušava. Kraj meča. Odličan meč, zaista. Sve smo vidjeli. Oba borca sjajna, pružili su nam pravi spektakl kao i što je zaslužuje jedna ovakva večer, jedan sjajni main event. Ostaje nam naravno da vidimo ko je pobjednik u ovom meču. Dok čekamo proglašenje pobjednika, Vojo, zaista sjajan event, moram se složiti. Sjajan event, svakako sjajni i finalisti i odabrani mečevi. Super fajtova, stvarno uparivanja su bila egalna, tako kažem. Yes. Voli stubanska publika Ramza. Da vidimo ko je pobjednik večerašnjeg main eventa većinskom odlukom. Pobjedu odnosi u crvenom uglu Marko Antoni! Ipak taj minus bod nije Nadoknadio svoj